Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтүү канал катталуучулары. Бүгүн 29-декабрь туугандар 2024-жыл биз өзгөн жыл базарындабыз. Өзгөн жыл базарынан буюрса өспүрүмдөрдү рабочий аттар көрсөтөбүз. Ар бир көрүп жаткан агалар, бүт туугандар кол эретинде бирден лайктан басып туруңуздар. Буюрса бир четтен сурап маалыматын алабыз. Чекеден сурайбыз туугандар. Туугандар, мына ушул тай Калтатай, эркек тай өткөндө акам үйүнө алып тапкан элем. Мына ушул тайды азыр базарга алып түшүптүр. Керек болуп, сатыш керек болуп алып түшүштүм дейт. Базар 85 000 сом берип атат экен. Анан дагы кошкондорго беребиз дейт. Мындай жакшы сынды тайдычы. Көрөсүздөр, болсо бизде экранда номерге байлансаңыздар, номерин беребиз. Сүйлөшүп аласыздар. Жаныбарды көрүсүздөр, эркек тай өзүнүн бейим баласы дейт. Мына 80 000 сомго сатылып тур мына жаныбарчы. Сыны жакшы экен да. Жаныбар 80 000 сомго сатылды. Мыкты. Жакшы кетти. Тай канча экен ага? 100 000 сом. Эркек? Ургачты. Тай. Койтал экен да. 100 отам ака. 100 кем бар деп экен. Еттин көрүнчү бакта ака. Кудан байталып қалды. Еті орта дейді. 80-ден қоясың? 80-ден қоясың деп сұрап отыр бақша ака. 75 000 қандай қарайсың? 75 000 сом беріп отыр бақ. Кешке де бербейді ака. Кешке бербейді, накамсақ болсын, 80 000 сом. Рас қой? Бар. 80 000 сом бербейсің? Сұрағанын көрмедің бе? Берет оған. Өтілеге мұны, бізден мұны дағы бағам мұны. Бақтака шы бағам дейді. Қауырғасын арбақ көріле біліп 80-нен бері отыр. Дағы бар дейді. Бағып жүріп дейді. Үйде бар бака? Бар үйде. Семіздер бар? 80 000 сом. Бақтака үйде семіздер бар дейді. Бізге да байлансаңыздар қоқш. Базар емес күндері, а? Байланса бізде бар дейді Бақтакада. Жақшы, Бақтака содаңыз ерсін. Көрөз, семіздер дағы бар дейді. Чекеден тайлардан сұрайыз. Тайды бөріп жатыр еді. Қанша екен тая? Сода ол тау аға? 120 берді. 120 бердіңіз? Жаш қанша екен? Қалта тай ба? Шыл чоң кен да? Қалта тай дейді. 120 000 сом беріп өтін аз. Белгі етат дейді. Ассалаумалейкум. Қанша екен тай? 80? Еркек пі? Еркек тай. 80 000 сом кем орды өткен. Еркек тайды. Жаны бар. Ақырынан арылап көрсетер әлі. Жақсы шоңсының тайларын да көрелі. Мынау сатылған оқшайды. Жаңы ноқта байлаудан чип байлауын. Сатылды ба? Қанша олда? 104 000 сомға сатып алымды. Күнгі бір сауытпен арқасынан қошып байын. 104 000 сом болды. Мынаяқтан дағы мынаяқта чоң өспірімдер бар екен. Чоң өспірімдердің дағы ұшып қойылы. Өспірім қанша екен? Сізден ме? 110 000 сом. Жашы ше? Жазға құна. Қанша сұрады ма? Қара байыр. Ова сұрады? Сұрады шат. Қашқасы дағы ұзын қашқасы менен. Номер айтып қойым. 77 менен. Ошқа еме өрейін бе? Айтарым? 80-30-84. Баштан айттым, ұлғай алыпты. 77 менен 80-30-84. 80-30-84. WhatsApp, а? Şurada deydi, kardeş. Baylanış öğretler. 110 000 kim var dedi. Unuttuğum kaldım. Sıra söyle. Bunu sıra atıp. Tay kaç eken? 130. Tay dedim. Yaş kaç çok kaldı? Bunan eken. 130 000 som deydi. Bunandı canı vardı. İnşallah. Sınır jakşı. Sınır jakşı eken. İnşallah. Ne minip turganı kaç eken? Bakalım. Kaça? 300 kemi var. Жашыча? Бышты екен тондарына. Жазға жаңасы болады дейді. Азыр бышты екен.
300 kemi var deydi. Sını жақсы мына üçü başı. Aldı artık görü dostlar. Артından da hoş koyun. Kaç kemi bu? Böyle oldu. Ne oldu? Haydi koyalım. Kaç kemi bu? 120 misal. Yaşlıca. Bunan eken maşallah. Bunan. Paroda çaka? Özün taza kırgız жылқы deyip bunanla. 120 bin. Уже mini polnu üretmiş da. Mini üret деген deyip. Arkasından da hoş koyun. Sınacak şey mi ortada? Pazarda. 120 bin so'm kemi var deyip. Adres qayerda? Qarasuda. Qarasu. Nomer aytib qo'ying. 778 92 34 14. WhatsApp var ha? Var. Kam bo'ladi yaxshilar. Var. Söyleşelim. Сөйлешеміз дейді. Кәміт берем дейді. Байланышып өтін дейді. Байланышып сөйлешіп көресіздер. Ақырынан мына өспірім дағы жақсы екен. Жалы тіке тұрған. Мына қара қанша болды? Айтпай кетті. Айтпай кетті. Мына өспірім қанша екен туған? 150 kemi. 150 kemi var. Yaşıca? Жазға құнан, а? Иншалла. Жазға құнан екен. Россия ба? Россия екен, порода, машалла. Ақырынан еме рабочаттар тарап өтелші. Рабочаттар қандай ол өтат? Сетінен сұрайыз. Bir saat verirse koyarım ketip al. Şu yanımdan doğru git bana diyor gel. Az. Üçerden verir mi etkandım? Ne var kam? Ne var? Üçerden ver. Bana verirse tak koyarım. Kaçtı? Ne konu var kam? Dışarıdan? 83 şermde. Allah'sanız aydır. Ne konu ha? 83 şermden ne konu? Ver talayga. Kaçına gitti? Ağa bazar şundaydı bir anda. Hayır, bunlar ate. Kaçına gitti? Giyilen tada sağ adamlarga. 84'te ne konu ha? 3'ü. Ha 3'ü. Üçü git. Mingeni dağı. Mingeni dağı 3'ten gettir. 84'ten optun gettir. Ekokundan biri canası deydi. Sana ipiz bulamıyor mu? Va işte assalamualaikum. Ya bu safsın çoğun apı kelyapsız ga? Arkası qarasаңlar bak su tura turgan, tuxum tura turgan ga. 200 ming kunan deydi, Ayştaman. Rossiya ekan ha? Rossiya. Ha. Tutan qarasаңlar. Arkasından da çında oynab bayqasanlar mı? Yeri tuxum tura turgan bolqa, su tura turgan bolçu. Yani 200 ming kemi var deydi. Görürsün. Gül sarı qancha ekan aka? Kaçta? 130 ming so'm. Jashi ekasi. Ulağı var deydi ekasi. 130 ming so'm deydi Ayştaman. Ayştaman beri var. Baylansanızlar nomerini bereriz. Bu qancha ekan mingeningiz? Ayştam qo'y, kechaga? 80 ga sadadı. Ha, 80 ga sadadı deydi tan kechagini. Ha. Nazar. Tayda hoş qo'yalım lan. Qancha bo'ldi bular? Assalomu alaykum. Buna 3 asya tutam. Narxısı mingeni. Aşka ha. Ha. Ula var, işi var. Ulağı var, işi var. Bunandar, min işlerden. Buna kulanlar, ming işler. Buna kulan qancha? 90 min. 90 ming. Maşallah. 85 min. Buna 85 ming. Ha. Yaxşı, nomer aytib qo'ying. 703 90 21 00. Ana жерде 3 kunanım var. Ha, WhatsApp var. WhatsApp şimdi. WhatsApp siyaz baylanış öğretti. Yedi dağı 3 kunan var dedi. Anda hoşup koyalım. Can var. Ha. Day. Akam daimlem day yaxşı jöndü bada qılıp satat da görürsüz. Yedi dağı 3 kunan var dedi. Day naralaylı. Ha. Buna 3'e ver ha? Buna 3'ü. Ha. Kunandar varsa. Var joğun andar. Buna canası. Canası buldu. 85. 85. 85'ten de Çötengile. Çötengile 85'ten kam var. Kim var? Oşol nomer bayan. Ha, canağlı nomer. 3 kundan daha oyaqda 3 jüret. 6 var ekan da qarab 6'nın tan da alsanızlar болады ekan. Mal salga mingenge. Mal salga mingenge рабочий deydi. Oğlu densoluğu taza oka. Densol putuqollar taza. Taza. Жақсы. Var joğu. Бар жоқ таза дейді. Садағыңыз берсін. Дайым шындай негізі жөнді бады алып келіп садатта көресіздер. Қанша екен бұл ака?
95 lira. 95. Qancha yor hozir? 82 bir. 82 berdi. Yaş qancha dediniz? 5 aslı. 5 yaşlı ekan. 5 yaşlı ekan. Qancha ekan bular? 90 milyon. 90 ming. Yaşıcha? 5. 5 yaşlı var. 5 yaşlı. Qancha yor hozir? 78 milyon. 78 berdi deydi. Berdi. Shunday tuğanlar. Kanalga qatalib, like'tan basıp qo'yinglar. Bugungi Özgön bazarında soda shunday o'tatar. Ko'rib chiqqan ağalar, tuğanlar. Qo'l eretmay birden like'tan basıp qo'yinglar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.